So ni fa hunter gomninga sokre via sokre. Why wazinika? What? Come, wazinika? Good. Dada la yikia. Foku zina fukana le yiki. Umame. Zinebene. Good. For me be union for. Sivene. So, fue bebé. Yam punyeti sungura. Sungura ya yam rapa sungura bi paraba sungure. Latambang. Because sungura latun pung wirigide mbora. 400 zinter fok biga. The biga ka kendi kwale. Bi fok urika biga tuguni ikwale lo yori ligri usoko tiniri wayete nan sunga fom ntugun ngare kane mora mbora kuna man toto tiboto sungura wache sungu faya sungure so ikwala ya yelninga kuya sungure mam kunche na mam kagwen yungu mam han yikinan tuma hali ngwata yungu suka yiki yam fana ngwa mete mam yikin tumne ya sungura balla bara ngatan kuna man boto ntwe ngulse te gulsuga yinere te rikon kona saramba to jehen yeti ya sira irkwa akunrat bomninga ni ba bonra ni la mam kungare mam kungwa ngwenye kanu fa mam nya yikola goma because mam zika tarafa wa yel mam tibi kamba fanchina yikola ya nyin bal nan cheng to beta kata yuma yube bene la mam je ya kanu wayam loy han ya wala kam han kata yuma yube kanan cheng yikola rila yam tara fault han ya mamni mam ti ko yam fault equal hisiga because ba gana hu ye chena bi han ya yuma yi a chena yikola yumata achina yikole ahanna wata yuma nase anina pukurame fo hanna ngombum ni fa mimi ahanna ngom na sare aran ngoma soma tikani tiyam lo ya bi hankata yuma yobe akana chen yikole biga akabawe anyimi tarzugu fo yoga zuga ni ngom sunguni akana yiki man yalan ahan yiki ahanan yikinan watita wala yumpiga anan ninga bum ninga to forma wa menga ne baba wa to fasuri yinongo gana bi haya wala yumpiga to futalla wakani yeti azini ni yumpila nubiga fonan bangani ikola singira yi important. So then mbati mam kunchenge mam gara ikola garbo because mam han twen paminu wa sukura mko ikola mko yeti kama hankata yumpi yuma yobo kana chinga mam ikola ba fo han telefo biwa ta ya yuma yi ana cheme
Comme la même belle. Mam Zulay ga mam tarnaso. Ya cette association a ton ya kameti école la ton bon rendati esomudo. Bon la ton meheman association a mimti a intérêt la ton fa zimbo no wa bibe. Ton école la han ton nduguli ti a comme le ni se fa ke amal ga ton do ale le bagum mala commune amal ga putengramba. Mais mahawa intérêt o zinwa maharimi école la pore ton association